Türkistan'a Şımkent jaqdan kele жатқанда жарты сағат жетпей, где-то 25 минуттай жетпей, сол жерде бір ауыл бар. Сол ауылда мен толып өскенмін ағайын. Түсіндің бе ана? Түркістанға жетпей деп жатырмын да Ayhan. Çok güzel şarkıydı vallahi. Sen yazdın. Evet. Müzik? Evet. Ben bir dostum ikimiz Ortak. ortak. Çok güzel idi. Ama sen özledin mi onu? Yeni ilde gideceksin ara. Yılbaşında. Ora kaç saat yol? Samolyot. Kaç saat yol samolot? Ay Allah. Bir жарым. Yakındı. Жақын емес? Ne? Машинамен барсаң 10 сағат. 10 сағат. Okey, no maşın, только самолет mı? Samolyotпен барасың 1,5 сағат. Şey. Ne zaman yuxun gelse söyle. Qo'shiqning ati nima? Mening iqonim. Mening iqonim. Ya'ni benim iqonim. Anamın da uyqusi kelmadi. Yesib deb o'lib qoladi. Og'zini ochamaysar. Ana bildirgisi kelib o'lib qoladi. Her şeye dikkat edersen. Ben sana qaramasman, ama dikkat ederim. Benim her joyimda gözüm var. Tamam, bende de.